Mga kabugtuan, yan ang adlaw, alin nakita iton aton ikapitong misa nobenaryo, haaton pag-andam, han kapatronan naton mahal nga patrona, ang Immaculada Concepcion. Nganitong tema po yun ang adlaw is Challenges of Hope, Endurance in Adversity, and Suffering. Kakulo po nga adlaw, while nagaandam po ako pagkanihagiwan, naibaro po ko nga mayda na naman bagyo nga maabot. And while reflecting the readings for today, nakauna-una po ako yung pakian ng pwede naton igpakian na hiton aton kalugaringon. Okay? Iton pakian na nasiring, ngin may da makusog nga bagyo nga naabot, hain daw la kita nadalagan. Nadalagan ba kita nga to social media? Nadalagan ba kita nga iton aton mga anyaw? O nadalagan kita ngadto sa Dios? Na-mention ko ni mga kabugtuan, dara ka iton mga pagbasa ng adlaw, inagpapainom dumaaton, na kung may dagko nga bagyo or problema ha kinabuhi, haing kita nadalagan nga nabakdaw nga nasarig. In the first reading, tikang ang propeta Isaías, we hear a strong city that symbolizes the safety and peace that comes from trusting in the Lord. Nasiring Isaías, sarig ka kadayunan na Ginoo, dayuday pananalipdan kita niya. Ngandidan Ebanghelyo, Jesus gives us two types of builders. Anwais nga builder, nga nagtindog hinbalay di dayton bato, nga nan foolish nga builder, nga nagtindog hinbalay di dahan paras. Nganiya na, ang Birhen Maria, Our Lady of the Immaculate Conception, stands before us as the perfect example of someone who faced immense adversity yet remained unshaken. Kay ano? Kay maaram niya kunhain hiya mabakdaw. On the rock, didahan bato nga amo an Ginoo. Duha nga butang makabugtuan para iton aton pamalandong. Siyahan is trusting in God. Pagtapod nga to sa Dios. Bakdaw nga tuhan bato, diri iton aton mga kinababarakan. Dinasyahan nga pagbasa, Prophet Isaiah tells us, trust in the Lord forever, for the Lord is an eternal rock. Pero madanay, aminon po naton, mas naayon nga natapod kita hiton mga chismis or marites kontra hiton Dios. Ngin may da problema, nagpapanik-anay kita, saan o kita nag-aampo. Pero aton pukulawan ang Birhen Maria. From womb to tomb, tikang di dahiton kinanapupunan, nga dahiton lubnganan ni Jesus, nga tanan adto diri laksi. Ngan makuri adto para kan Mama Mary. Pero hi Mama Mary, tinindog. Kay ano? Because her hope was anchored on God, diri nga dahan mga nahinanabo han iya kinabuhi. Nasiring Jesus didan Ebanghelyo, anwais nga tawo na nagtindog hinbalay di dahan bato. An bato, diri tiya amo an comfort, diri an kwarta, kundi an pagtapod ngan pagsarig ngadto sa Dios. Salit mga kabugtuan, kung may da naton mga problema, pag-antos sa kinabuhi, kung may da mga kasakitan ngan mga pagsakripisyo, aton po pakianhiton aton kalugaringon, haahin ba kita nabakdaw? Habato ba or habaras? And always remember mga kabugtuan, hope endures only when it stands on someone unshakable. Pero iton paglaom naruruba kung nasarig la kita hiton aton kalugaringon nga kusog. Salit gintutuddoan liwat kita ni Mama Mary. Kung iton aton kinabuhi nagiging shaky na, sarig kita hiton marigon nga bato, diri dadahiton aton mga kahadlok ha kinabuhi. Again, trusting in God, aton pagsarig pagtapod ngadto sa Dios. Ikaduha ang last point,
listening and doing God's will. Pamati ngan pagtuman han kaburuton han Dios. Diri sakto nga masering lakita nga Ginoo. Kaulangan may daliwat naton buhat-buhat. Dilan ebanghelyo na siring Jesus, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of God, but only the one who does the will of my Father. Diri nga tanan nga masiring nga Ginoo, masulod ang ginadian ng Dios, pero adtulan nagtutuman ang kaburuton han amay. Di ba kung aton po pamamalandungan, Jesus is basically saying, diri sakto nga napakabaraan or mainampuon la kita. You see, listening plus doing is equals to wisdom. Pero listening without doing is equals to kalukohan. Ngan amo puliwat ini ang ginpakita han Birhen Maria. Waray laya pamati han mensahe ni Anghel Gabriel, kundi sinirinliwat hiya, let it be done to me according to your will. Nang imbuhat ito niya kada adlaw. Namating ang sinugot hiya, bisan kun diri hiya maaram kun mag-aano hiya. Binali hiya bisan kun masuol para haiya. Binali hiya bisan kun makaharadlok ngan diri hiya maaram kun mag-aano hiya. You see, makabugtuan, if we want hope that endures through suffering, kaulangan nga diri la kita namamati. Kaulangan nga nagbubuhat kita hapag tuman hiton kaburuton hiton Dios. Ngan siguro, amo puliwat ini iton ayat ngan ginaaro haaton niya na nga adlaw hiton Dios. Siguro iton Dios yan na nasiring haaton, pagpasaylo na ikaw, pagbag-o na ikaw, sarig ngan tapod nga haw ikaw haakon. Udong na ikawin pagmila ka sa sala, nga nakakahibang iton imo kalugaringon. Pagtikang na pagtuhay iton imo kalugaringon, na giniyahan iton pulong hiton Dios. Always remember mga kabugtuan, iton paglaom diri hiya passive. Hope is obedience in motion. Iton tao nga manilaumon, amo itong tao nga permi nasarig nga to sa Dios, inuupdan hinmaupay nga buhat. Mga kabugtuan, kan Maria makita kita hintawo nga nasarig sa Dios, habot nga hiton waray kasiguraduhan na kinabuhi. Namamatihan pulong ang Dios, nga nagtutuman ang kaburuton ng Dios, habot nga hiton mga pag-antos. Nga namang puliwat it ang rason, kung kay ano hiya naging Immaculada Conception, kung kay ano hiya naging eroyhan paglaom. Salit, iton ayat haaton yun lang nga adlaw, kung karoyag naton maging sugad kan Maria, sana dili la kita tubtob, Ginoo nga mga Kristiyano. Sana maging listen and do Christian liwat kita. Salit kun akon, kung iya ko po din mapakianhan, kung ano nga parte, iton akon favorite nga part, dili iton misa. Iton akon maupay nga parte, dili iton misa, niyan ngin iton padi masering, humanaan misa, balo na niyo ang kamurayaw ni Kristo. Kay ano? Dara kay tapos na lak schedule. Pero labot la, malitaw. Paborito ko to iton part, kundi nasering iton padi nga, humanaan misa, balo na niyo ang kamurayaw ni Kristo, dala kay iton pagiging maupay nga Kristiyano, diri nasusukol kung nasing baka kada adlaw, or kung gingo kompleto nim iton nobenaryo, didi iton pag-andam iton pagpatron. Iton pagiging maupay nga Kristiyano nakikita, kung ano kita nga klaseng nga tawo, kada paggagawas naton kasingbahan. Diri kasi maupay nga, oo, nasing ba kita kada adlaw, kompleto naton itong simbang gabi, kompleto naton itong nobenaryo, pero pagagawas naton, itong aton batasan, diri kanan Kristiyano. Kau man pala nim simba, pero itong imo ungara, panlimbong na. Kau man pala nim simba,
pero iton imo ba, sige na iton pagminulay. Kau pala nimsing ba, pero gibubuwai ka. Mga kabugtuan again, kung karuyag naton makamayada paglaom in adversity, sana diri kita magtindog habaras, kundi sumarig kita sa Dios. To end mga kabugtuan, permi po naton hinumduman. Iton paglaom, diri nagiiha, iton kasing-kasing nga puros laiyakan. Kundi nagmamasarig lahiton kasing-kasing nga andam tumapod ngan magtuman hiton kaburuton hiton Dios. Mahal na Birhen na ni Kamakulada Concepcion, igampo mo kami. Amen.